Imamo najavu treće borbe. Prvi borac koji izlazi u kategoriji do 77 kg jeste gost iz Holandije, Ricardo van Velen. Borac koji dolazi iz čuvenog tima Schreiber iz Holandije. Prošli put na SBC 15 izgubio je bodovnom odlukom od Miloša Radića. Tada mu je uglo bio i čuveni Stefan Struve, UFC veteran, jedan od najboljih evropskih boraca koji je ikada nastupao za Ultimate Fighting Championship. Ricardo je zaista željan dokazivanja na SBC pozornici i izrazio želju da nastupi i na ovom turniru. Ovog puta će za protivnika imati mladog borca iz Novog Sada. Uživajmo u izlasku Ricarda van Velena. Ricardo van Velen, zaista iskusni borac iz Holandije koji je ostvario 3 pobjede u profesionalnoj karijeri i 6 poraza. Pokušat će da popravi svoj skor večerašnjim nastupom u Somboru. Njegov protivnik, mladi borac iz Novog Sada, Dragan Silbaški, predstavnik MMA kluba Stav. Ovo mu je drugi nastup na Serbian Battle Championshipu. Prošli put je nastupio protiv aktualnog SBC prvaka Nemanje Kovača. Izgubio prekidom u 4. rundi, ali zaista pružio izvanrednu borbu. Reč je o beskompromisnom borcu koji je zaista hrabar, spreman da uđe u razmene, spreman na borbu u parteru, u svim... Sačekat ćemo da izađe i Dragan Silbaški. Ovo je zaista velika prilika za Dragana Silbaškog da stigne do prve pobjede u svom drugom MMA nastupu. Ima iskusnog protivnika, međutim zaista je spreman, koliko čujemo, i zaista je željan pobjede u ovom meču. Naravno, sa druge strane imamo Ricarda van Velena koji razmišlja na isti način. Vidjet ćemo koji će borac biti uspješniji večeras. I u SBC Hexagon ulazi i Dragan Silbaški. Poslušajmo zvaničnu najavu. Ricardo van Velen, predstavnik tima Schreiber iz Holandije. Dragan Silbaški, predstavnik MMA kluba Stav iz Novog Sada. Očekuje nas zaista interesantan duel. Uputstva Kevina Satakija za oba borca i sve je spremno za početak treće borbe. Počinje borba. Vidjet ćemo da li će u ovoj borbi biti ispitivanja snaga ili će i u ovom meču oba borca krenuti silovito i u pokušaju da borbu završe što pre. Pokušaju ručnim tehnikama i jedan i drugi. Pokušaj front kicka Ricarda van Velena. Sada pogađa low kickom borac iz Holandije. Sada pokušaj širokog udarca desnom rukom. Pokušava borbu da prevede u parter Silbaški, ne uspeva u tome. Međutim, uspeva da stisne svog protivnika uz kavez. Vidjet ćemo da li će Van Velen uspjeti da izađe iz ove pozicije.
Uspeva Ricardo Van Willen da preokrene poziciju i da na moment gurne svog protivnika uz kavez, međutim Silbaški uspeva da preokrene situaciju i ruši protivnika. Sada ćemo vidjeti koliko će uspjeti da iskoristi dominantnu poziciju u kojoj se našao. Pokušat će da izvuče nogu, da izađe iz polugarda svog protivnika. Usput zadaje udarce, nekoliko pogodaka levom rukom. Sada pokušava nogom da zarobi ruku Ricardo Van Willena kako ne bi mogao da se brani. Pogađa sada desnom rukom u telo. Vidjet ćemo da li će uspjeti da zada nekoliko udaraca laktom iz gornje pozicije. Borac iz Holandije naravno pokušat će da izađe iz nezgodne situacije u kojoj se našao. Dobar početak borbe za mladog borca iz Novog Sada. Ponovo pogađa desnom rukom u telo Silbaški. Ricardo Van Willen pokušava da zadaje udarce sa zemlje kako bi skrenuo pažnju protivniku i eventualno pokušao da se izvuče. Međutim, dolazi u poziciju sa strane, izvlači nogu Dragan Silbaški i sada je u dominantnoj poziciji. Vidjet ćemo da li će uspjeti da je iskoristi, da pokuša da popravi dodatnu poziciju ili da udarcima stekne dodatnu prednost. Nema puno akcije, Dragan Silbaški možda iz ove pozicije trebao malo više, kao što je sada uradio, da popravi poziciju, došao u poziciju full mounta. Zadaje nekoliko udaraca, sada pokušava da se odvoji kako bi udarci putovali što duže i samim tim snaga udarca bila jača. Van Willen pokušava da se izvuče iz ove pozicije. Silbaški za to vreme zadaje udarce. Sjajan početak borbe za mladog borca iz Novog Sada. I dalje u dominantnoj poziciji Silbaški, sada zadaje udarce iz gornje pozicije. Još nekoliko udaraca u glavu. Sada je odličan lakat Silbaškog, još jedan. Morao bi Ricardo Van Willen da izađe iz ove pozicije. Pokušava da uhvati polugard, međutim ne uspeva u tome. Silbaški za to vreme zadaje udarce laktom. Daje sve od sebe da maksimalno iskoristi najdominantniju poziciju u MMA u kojoj možete doći. To je pozicija full mountu. Sada sjajni laktovi Dragana Silbaškog. Izuzetno dobro radi iz ove pozicije. Pokušava da se izvuče borac iz Holandije. Međutim ne uspeva u tome. Silbaški odlično zadržava poziciju. Sada uspeva da zada izuzetno snažne udarce iz pozicije full mounta. Pokušat će da završi borbu u ovoj situaciji. Međutim još uvijek se brani mladi Holanđanin. Ali Kevin Sataki misli da je bilo dosta. Slažemo se sa njim. Prekid borbe. Završnicom u prvoj rundi, dakle udarcima ground and pound, pobjednik Dragan Silbaški iz Novog Sada, predstavnik MMA kluba Stav. Velika pobjeda za Silbaškog. Uspio je rano da prevede borbu u parter, da dođe u dominantnu poziciju. Iako je Ricardo Van Willen pokazao zaista puno srca i pokušao da izađe na svaki mogući način, Dragan je zadržavao poziciju i uspevao da zada izuzetno snažne udarce laktom. I nakon toga odlične ručne kombinacije i Kevin Sataki je uvideo da Ricardo zaista prima puno udaraca i rešio da prekine borbu. Odličan nastup za Dragana Silbaškog i još jedna atraktivna borba za publiku u Somboru. Zvanično proglašenje pobjednika Dragan Silbaški. Velika pobjeda u karijeri. Nažalost, Ricardo Van Willen nije uspio da popravi svoj skor i stigne do bitne pobjede. Dao je sve od sebe. Dobija i pobjednički pehar. Mladi borac iz Novog Sada.
slika se i sa članovima svog tima. Dragan Silbaški, njegov trener Petar Ćeran. Sjajan nastup za ovog mladog momka.